jotonon khulumka ani bumung Rugubati Ria ani busa saja academy pori tongo KG1 no 2 bosor rong tongkha ani bung somna debarma ke ani para ke dina thawur para ke ang oro ani sranya borti khaipi mani 1 bosor kakha ani bung ke kiri para ni debarma an charai ke sasa school pre-national sini tabo class 7 ja pori tongo school hingke belanyo kaham master robo chai tokoi tongo bosano ko biskang ni bagai kaham ke talang na bagai ani bosa bo chai tokoi tongo kaham ke pore thana bagai koi thana bagai sasa school kaham no khurungo porshoro kaham no teacher robo kaham ko khurungo teacher rob demis sar jotona kaham no khurungi tongo ani je nokmani porshona ni logi tai mosamu tai khela robo am khurungi tongo school kita kai ang nongmakai kaham ni tap sudora pre-national sini kelas 7 rob an basa puri tongo Orang pori mana wo kaham keren kan promos. Satu je bisa jadi was extra class mana wo. An Emila ni engineer. Teacher perempuan ni kan friend ni kan semua. Cina por mana wo kaham keren kan promo extra teacher na wo mes teacher na wo. Mungkin ada berma. Kelas itu perlu. Ani Emila dong IAS officer. Sande ba sate tero bang keseng. Maba musau maba sabu. Kalau kamu seru, tapi kamu mat-mat tunggu. Dancing robo tongo kate sing sport robo kisim sakayo. Tai yang kesini sar semua nak kaham keren ke promos. Anbung kajilia dewa ang kelas tan koriwo. Tai ang ani live engineer namu sunggo. Sin para to ke kon engineer kari kaham bagi ang kaham koriwo an live ang engineer ngai. Most senior teacher. Senior student no काम kai kia rakhai puri jago. Out of 16 students, 98% they have passed. Bangma item rok tongo dancing tongo singing practice tongo. In future, we'll progress more. We need your cooperation. In the future also, with the teachers, we will work very hard. Sasa angke sekarang azaga primary swimming class 10 jora school obo. Sekarang pila to primary by class 5 jora tongo si. Abon yak lo elementary khaja class 8 jora. Abon jak lo seng class 10 bo mangka. Class 10 mana seng first batch thane bosro madhyamik engineer asuka. Ta class second batch tongo. Om the kena seng bobishoto. Tebo higher class thanani seng one sulai tongo. Seng society development bo nai tongo. Kesrai curricular activities na tuibo. Seng nugui tongo sini kumulong am sayo Republic Day hindi, Independence Day hindi, drawing competition hindi. Joto jagana sini ojagan students rock participate khainai prize man tongo first second third am the man tongo kese om the keno tebo ya priselena sini society no develop khaina bagai porashona tei tai cultural development tei bo sports no tei bo seng tebo sujog subida seng renai sini chere rongno oro je pori tongai rongno kai tebo khakhayo sini am sai je tongnai rok sasa school je facilities seng ri tongmani porashona no hanai yakaba ni cultural activities na tuibo je sing sujog subida reimana ni sing abo chesta khainai sing society na bo debo develop khaina bagai sing chesta khaina. Come, let us work together. Let us promote our society. Tini ang belai kaya tong thoka lukrok no ani ji experience life ni experience tu ye especially school education life ni te sharing khaina ni kok sana mu chungmani lukrok no abono jora manai na ang belai khatong thoka poila no prai borok ano sinina ani mungkhe Omar Shri Rangkhal Dev Burma sini kaisa private school tongo abo high school abo emne ani busai no abo establish khaimane
side by side bini ukulo ko busai se ni busai ki se samung ako wei thangong khe aro bini ukulu go bini support angna nangmani bagai angbo ani busai no support thayoi tini prai hostel by school by hai khe residential school 18 years ani experience ongo angkha emne ani childhood no bo tuition rok phrang phayo erpore ani emne ang government school de teaching khayo abo government school ba ani education line no oro bo ani busai ni logi support ma khayo oro school je sasa academy school hinai ekta norok saimang khana nubunuk khana tabuk to high school semano prai candidate rok madhyamik candidate rok go je kaham kheno borok result khaikha aboni uklugo sana thangthangge chrai rok ni motivation nang chrai rok no motivation rukhangge borok akugoi thango srip education ya bongni life career tei bo bongno maje maje bongno life ni career no counseling runa nango amtui rogo ang samung ko bangma khaikha personally babe mar hinno group babe re hinno srai rong no brui charla sakakoi bere hinai bongno counseling ma khayo haikheno chrai rok lama hamyani phaising ni borok muthup jago kaham digino wan sugoi thango I feel myself very proud taman ani candidate rok je agini simi first madhyamik appear angnai rok 16% bisingo 16% no achukha madhyamik abona ang belai khatong thogo erpore ani oroji samung kitchen no banayo hostel o je mamui songnani ayango kitchen banayo plus borok je thung tinibo pori tinibo joto overall bongni ukulugo matongo ani teacher rok no bo je borok phrangmani rok chrai rok no guide mani rok ang thangoi naisumo chrai not only students rok no ani teacher rok no bo guide khayo haikhe chrai rok no tuidul na nangnai weak student rok no haikhe khain nangnai baksa student clever rok no advanced student rok no bahagia ton nanang amrok no je ani experience bising tuikhe ani teacher rok no bo guide ruo plus ang hostel simia school ba ano advisor hisabe ano chongjak jeta school of problem solve khaimia abo ang boma achugo abo there is a one proverb two heads is always better than one head azagaw ang always ani busaini uklugo support matongo ani khazani takhuk bukhuk songno sanamuchungo family wo busai srangma bagai simia bihik srangma bagai simia khorongna nei no srangna nango borok srangna nango ji samung phan khaidi abo kha bai khuk bai hamza geinai success angna moto srangna nango abo kaisa nango ang simia aboni bagai sini dofano tai beti sanang khe tamachala tamaburi jotono je nini capacity hisabe akokna nango srangna nango borok sarang khangke ni income source ni bagai mung saphan kebeng mung phaiklak janani nangnani nini family ni bagai nini busa butui education ni bagai bo abo help khainai obo ani very strongly 100% and ani believe je borok seler bini bagai sob somoy gelegnai seler ni bagai no family o gelegai thangthangke abo society gelegai thango dofao gelegai thango srang khangke jibono se sini dofabo akogoi thangnai side by side je semnugo srangma bising khe jotono ngoi thango omono ane takhuk bukhuk songno tinini hai tinini din jotono sanamuchungo
serangna nango buma bupa serangma nuk khangke cerai rok ko automatically one sok ma phayo buma bupa ni labor khaimani laboring khaimani side by side cerai rok ba am dekhe na one sok bai phai cerai rok bo gaham digi one sok mong phai masungna sawi ang ul rok taisa sering khailai ne tini jora masungna hambai ang Sukumar de Brahma sini Sal Sampli Sasa Academy ni secretary founder ngi kok sai tongo je nai tongna rona jotona ani chiba ya pharo ang tini kok sama angka school ni samung khaima bagaise ngok tini kok sai mano ang obon kok sana muchuma kai sini Sal Sampli Sasa Academy 2002 yo chengmani tabok jara mojamo kasaka ka abon bisingo tabok class 10 পরীক্ষা রিভিউ পাইতা থানে জরাও ক্লাস 10 পরীক্ষা বইকা খুমলুং আম চাইও স্কুল লংমা বাগৈ জরাও কবাংমা গার্জেন রকচুবা চুমানকা আং সমাজনি বাগৈ কাইসা ইয়াপ্রি রিমানকা কাইসা সামুং খাইমানকা আবন বাগৈ আং বলাই খেতক অঙ্ক ও যে স্কুল সাল সাম্পলে সাসা একাডেমি খুমলুংনি কাসানা ও স্কুল যে কাসামানে ডেভেলপমেন্ট নং মানে ও জায়গা আং সাক খাইমিয়া আনি স্টাফ রক তাই আনি কাম আমচাই কৃতিবাসী পারা অরণ বড় রক তাই খুমলুংনি পাবলিক রক বলাইকে আনো চুবা চু খাইয়া কবাংমা জরাওয়া আনা সাজেশন রেখা বুদ্ধি রেখা গাইড রেখা আবনো আং কাহাম গাইড রক কাহাম বুদ্ধি নাহারে আং কুকুবনি তিনি জরা 18 বছর সামু কাইতো kuku kok bok amtino kaham kok tamba buni kok kaham nawi je samung khaimani kukubino turuk agugui tongo tola klaya kho agungmang tongnai te phaine jorao bote bo buni budina nai angte bo samung khai sung jora kaham jaga kok salai puru mungsa bejuang la kengka sung teacher bo jatno group discussion khailayo je kun problem no rectify khailayo kukubina ani staff ro black cooperative khai tong thoge kha tong thomo bai borok sak no sacrifice khaikya abon bager ani school development ma maga ani teacher rang no black ang hamban maya sini samaj no develop khaina ka angkep no dusriya ang sak sema khaina ani nok no ani am chaina ani busana ang develop khaina ka ang bupa hisabe ani busani bage ma khaina ani parani school no kaham khaina ka ang nije ma khapurna ani samaj no develop khaina ang sikang kula ma korma ang no chati ha ke kuching khai pohor ha ke sikang kula agu bi thangkang ka bui aino follow khaina bui ano anukulo khapurna umti ha ke no যে স্কুল খাইতাং রক যে কোনো ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক এনি এঙ্গেল নিড বিজনেস এঙ্গেল সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট যে খাইতাং রক বংনব অবন কক সাবো जों साक मा बाचानाय साक मा बाचानाय फाइनेंशियल क्राइसिस दङ रां पैसानि प्रब्लेम दङ गोबां प्रब्लेम दङ हाइपानो जों अबनो तुरुक टेकल मा खाने अंका जराव सुनो सिनि एडिसि गभर्नमेंट बचुबा चुखाइका गाय ओएनजीसी बचुबा चुखाइका आं बंनो ब्लाय हामबाय माया फारो ताम होन बंनि काइसा खक्सा रां रमा बाय जों ब्लाय खे जराव चुबा चुमानका ताय आं ताम सानाय जे नाय तंनाय रगनो ब्लाय खे हामबाय फाइदि सिनि स्कुल न डेभलप खाइना बागे सुनों थिनि कासिनि चुबा चुसानो आबों काय नरक सिनि चराय रंनि टीचिंग न हामजा खांकाय सिनि स्कुल नि टीचिंग न हामजा खांकाय सिनि चराय डेभलपमेन्ट न नु खांकाय नंग बसारं न सिनि स्कुल बर्ती रिफाय 2020 एप्रिल सिमि स्कुल चेकनाय आबन सिगां न नरक फाइ फर्म फिलअप खाइबेदि फर्म नावे एडमिशन खाइ अजगा आंते बको बरम तोरी कक साना मुचुङो काय सिनि चराय रक ताबुक जरा 18 वर्ष रनिङ कबांगमा 25 जनवरी 26 जनवरी रग प्राइज मानका अज सिन खुमलुङ एरिया का सासा एकाडेमी कासा नंबर 1 पोजिसन थाङै दङ एक्स्ट्रा करिकुलर का सिन ब्लाइ एक्सपर्ट कुकुबिन सिन चराय रग खाबाय खुबाय सुरुङ आबन लग सिन ड्राइंग कंपटीशन सेमिनार फर ब्यूटी पार्लर टेलरिंग कैरियर काउंसलिंग ताय आबन लगे law awareness business awareness abo sin guardian sin student tai local ni boror no sin jora jara ba frungo tam hinba ang khoroksa rungkha manana ani rungmani na ang ani samaj an dofan borona bagna nangai ani khoksa rang tonga ang 50 paisa 25 paisa ani dofan bagere na nangai ani dofa chana khaise ani je samung khamen ang chnam sak chnam ang tebo tong tong ang sak simung chnama bai mungsa ang khaimangla tamka ani yagra debra tongnai ro chna khangka kukubuna ani great success na abageno ani kase imang tongo education development khanani imang tong khangkai sungkundina selemung phaya jotona ani kokna khananai rok ama babu song amchani boror
যতন জানজা এম তংনা জাতন জানজা নাহার মুং তংনা যতন নাহার মুং তংদে সেলায়া ওই সামুং খাই তংদে তিনি ইয়াখানা সিং ওয়ানামা সিংচা বদল মুতু মানে তাই দাম ছানায় যে খানায় তংনা হাইনা হাই হামবাই কক থাইসেবে অবন ছানায় ইমাং তংদি ইমাং তংকার মুক্তি